Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People menta kasingi ka arpu artrek unailar arajar arpulai klale ra palat sanpho teli gibilor nakabenta banle ka jingpet penya ka jingkhu jingsuba ka sya ka State Food Testing Laboratory ha Pasture Hills kirkhot ka seng hene ka step kilale shim nomuna na keleng ki top gibadon halum siap maulai nong mensong bat ki wei kishnong ban pen poi pat ban pha pet benya ha ka te ka jaka haba ai jingkran na kaleng president ke FKJJP uba dan DC Concert Ulaong baka seng kali yakani hadian baklami ke jing ujor na kipat ba hapadeng ke jing artatin la ka ka bakiyo na katanat PHE bat na ka Shillong Municipal Board kalong ni ka babit ban pendon kam Ulaong baya ka kai pot jing pet bnia jong kani ko an sala ban pentip bat pensyai la kalong ni ka babiang ban pendon kam anda la dep ban pet bnia Tinggal ada dah. Siap, siap. Dia cila. Siap. Siap dah. Simbek apa? Mana PHC tangki set pada. Tu tarik ni. Terima. Ini kalau penjit rokat. Nak mau video. Tadi kau potong susu apa? 825. 5. Ini tadi itu benar mesejai. Tahu. Ya. Sijang ini adalah poin wajib. Benar ya? Ini harusnya mana? Jadi Thì kalau dari halor ka jing yo jing ujuan na ini nong sosnong bo ka social long ka dongin babun bagila fun sini kuseng ka pentip ba sowa se penpejam balik bun sin hiki kari ko ba supply sini long yen long sam kalong ki long ki artatien ba kalong fit am long fit ki ba kendi de halor kata ba ngi na ka seng la song ba ka staff committee ka jongin tingil ong ba
nam ta ka bit ka biang jo pai ba nam shnong te ka de kam ram jo ka sang hi ba mo ngin shim mi ki sampul na ki shnong ba hero ya ya ka bangin man ra hane pok kan ka food and safety department laboratory ka ba ni bahkan tes lan ni ki ka ba ni na ka le ka sang ngila lum ling ba ki shnong ba hero ka ni so shalom ba in man ra ni ban tes ba ki long em ki ba balong fit na balong sieve ki pai ba no shnong ba hindi de lo kata ka rem ya ka ba ni na ka le ka sang ni seshim ya ni senjam ha ni singi ba manta bat ya ka ba ni collect ini ki sampel ini ki umru kalau hak ki atli kita we bitar bade tentang ban collect tentang ka kidan bakteria ki ba poi ba supply ki shnong ki thau but away ru how kita plastic bat kalau away kita apa pada men tentang heavy metals but iron contents kepada ni ko hingga ale hi kat kom jing ke guidelines kaba devan le ke testing om di mengu let an shu tong lemu ne ban shu let lemu ring daya kat kom guidelines ni pada kalian ya kini batas si om ba mundi de kom ba kalong manta kalong ba nakale ka seng ni swa ban shimi ni ka ban ai ni ko bo saki nong so si pat ba nong so nong jong ni bang shim ni ka simjam om di bang pa ban ka tho shimet ni no namar bali yu dan ni la shim ni jing khen dan ki spark ni kita ki itop mo ki bada so shalong ki ba supply shaki dong ying ba kher pria dan rei mentam ni na kale ka sang nim la nong ba season shim ya kita borok khaju ka por ring la shu shim la shu jiet ma shu krano takam pasan ko di shnong te namar ba kum kalau mentam ngan chu ai ko ing nuksa ya ko umba mung di bari po molai ni khamla ba shim khaja borok tu kitop mo molai ring jiet tang ko jakan ya ka ba ni wara ya kata tes sang ni bagian tes ndai lada shubu mentam lada ka report kalau negatif dan positif lu ngimde bangila manong ba ko borok ko umba mo ko molai ka di basnio namang ina shu sedang ni tes ring ngi scam ba ya ka de ka testing kai ka kata ka jingmi lada ka dei ka balong ka babhan ka basnio ru ring ka le ka seng kam le bo ka ban ken tho ni noi ki nong chau snong ne namar ba ka jing dan mata ka ni ka ni PhD department municipal but di locality tag mo ya ka ba pa pa po ka snong po ka snong di pe ki da ba snong Jadi kay mo pa kan pensya ni kalau ba ni na kala stan ni shimi sinjang nang bo pa ba nong snong ni kuntik ni sisa maka ni ko ko ba ko isi long jing jong ti kadi sha ni am kata ka ba bet ka ba biang ya ki ba kendi namar ko kalau menta kibun ki long yeng ki ba duna mo kata ka yo ka kot ka jong ki te om ni ki long yeng ko bet ka biang pat ki laban bu kita ki filter ki ba dem dor namta ban yo ko bam di jong ki dia ini ni shimi ni kam tam ki long yeng long sam ki jenja mo ya ka ba ki nam la ban ki ta ki filter ko ma ki long yeng ki ba bet ka biang ni na ta ka daw te ni kita ki sedang la dang yo ka report ya ka ba na kaliang jong i head of the food and safety laboratory yang bakal jemput khasa khasasi bagi kita report ini sampai ke report kalau kamu kata ka report ke babha baka kalau khoi ka babha nam ta ki pai ba no shnong mandi kata hi report kan ni ka bangin sepelat pai ba sa ai lek baka la pathai ko bon media ya kadang di dunaru ni sapi penahi di baju di la pathai ko bon bat ni sakran sokal kamu bagi depan pendek pendia memang ni kan ka generation ka pemerintah lada kadang ke junduna lada lain nakale sarkar tangnya ta umbam umbi ka khoi bantu push kilong dieng kimla te kalong lera ni ko jat belir ko jala gitu berapa jeng report ke bode kani ke department khot ka ha ba ji jo ka health department tu mereka di kadi ke department ka ba kalong independent kadang ke jing itu sarkar India mo nomor ba ka food and safety laboratory department kadang malaki jelang apa kari India tinggi ngis kem bat isania hi makanya department hi kan ne ke kamram kum de bande om de bandar kata political pressure ne bandar ke kata itu mangis kem ba ngatrai imat ka sarkar kadi ban ko bu ke bangile ke ta jing ha bat ki pat ba no sosong ru khamtam pinong ke kam snong ke kitai nomor gan sukran lupa kala bandar ke tho ini kaseng bali pimpan pana pat ba shaban ne ke ni Jadi permana pak ba kan nam jengmu kata surprise random
collection jungi kini nama mo lagi orang lupa pernah pak setiau tapi mungkin apa kau jadi kita itu lagi ke bangli kalau mak om ni ban suatu bakra kaseng kali nama ta kabit kebiang yang pak selesa ba pak udah banyak ya kahok kajong halor mam di kali kata ini dan baru mengkuat kan Sim ini sampel bukan pak saya kemudian kali kesinjam kepada kau halor kali kajing petnya jungi kaseng halor kali kau mam di yang sosial dengan try dah report kalau ke senior banginyo dengan bang la test tang ni pasal solo na try nak kalian kaseng ni hapan keren bagi distrik bagi di mana simi ni senjam lepas jadi collect ni naki kor hero pakai hak mutasi Habis begini juga na nyatai apa betul senang demi lang bagi ni try lang nam ta kabit kebiang yang pak nong senang jadi kita senang pakai hero Madende wilayah jengken nggak nuteli gisnong bi kapag isim nga di sampoy tali di hindi man lang pag jengken lot naman pag hapan bu serial wise kemla usubu lemo dengan kaya sa hadin si kanta teng siyo ke cicet dengan sependet di fish betu karena magla benar di locality pag mulong ba kay pagila bu apokalis ay kipat yo kan collect di collect yang sibet demi na lasam sedap Kalau wedi begini di kampung nunggu di sitom nanti ban warna ekom kata kawat persi biang atau VI bagan ni ka ketika lack of political will yang government ban bunsin ni isu ni kalau bak sarkar ka jusim khia ne take up tang da ada yo ka pressure kum nangi kum ki NGOs hari ka syukut no tang support ban beli ka kut no tang support mot naki hi kam dan area kam dan kata ka political will dengan tak tahu kalau makin take up issues tanggal dan ke pressure ke NGOs bagi baru kila ai kerjaan bahwa sarkar depan leh ini sarkar akan sa mau tung komiti berpihak dari kesyukur nak kumtur mau beliau umji itu soalu kau makan kerja ini bakal dan political will dengan tak tahu besok tu bagan ni ka cakap di ano kata kalau lara nak kalian jong ka sarkar kala penpui ka umbam ka bakut nekam yu itu pak lohot yang kata yang kata hygiene kai mo bagi ka di bencet bagi nyap yang ni kita tu yang kata ru kadi ki sya dari bentang pet pak kan lala datang yang tadi bakteria ni dari food tak ni mo heavy metals mo ki iron semata kenta ter badan bukan ka Ibri sudah gidam kalau long palak apa yang nak hidupan rugi bentuk ceklia baik direct suruh Kaya ba dapat silang kaseng ngali atau kan telakam ni may kumini bentuk ceklia. Di nak kalian kaseng ini hidan nak jauh kata ka environment protection cell ya kaba labun kiki kumini cek company le bangiju let sikini jaka kuntam ki jaka joko kai perthai ya kini jaka catchment area mo ya kaba kile bari kasus nak tolong Juga nak support. Dengan orang ini, kajingkren kajongi, kan syukur tang punya kan kami diberi berkelik ke jabo tang tugas ni. Hari dah kadang ni kam polisi ke lah pan telakam ke patengit. Nak kalian juga sarkar, nak kan suk. Om dia tangi tangi nong kam sang malang. Hari uri baik bak mau pergi nak mangana. Kalau ini kita dulu buat ke jabo ban lek dulu kam. Hak tijan dulu wa. Jaga mun kesuk tak ada lupa kata ai. Hari dah sulong lan pembolong mentah kalau hawa kanu ni sang halang nila panong taki watchdog pet yang tak kajing duna jak sarkar deke modal kam hikat panhong hi kalong bang dom kam mentah hi ka sarkar de bandan yang tak motor polisi komno banyadai ki wa ke jongi ba komno banyadai ki telong ya ki ba pasai ko umbam di sekilong yang makyar haganika rilong khasi ke jongi data bang ni na leng kasai kau ini dah ngilap ya kata kalau mbak ngihap aja gitu sarkar ba pak bak nang senang kita lah jaka hok begini yo ko umbam di ke pun dan sarkar kamla balik kamta tengah try nak kalian seng sesin sinjam kama ngilap ban mi madan in protest nanti sikit maka kita hok ka jom ni kumlo la ka sarkar kamla ban pendiang tanya kata ko umbam di yang ikut kita senang tadi kamlong fit baka sarkar bukan ron nam kesesat ke jala di tai Sekolah ya kata aku tengok try kan yo lembaga ni report ya ke kata ka jinguna ba jing tam hong ta kata saya salah ban ya kan ba phi ba ni sama ke tip nak department lalari na po PC na di municipal dengan partai mangai kata dengan pala banong for komentar ba ka report ni pa yo